Hello, Olive. I hope you can hear me. Yes, I can. Today has not been an easy day. Oh, good. Yes. The African Union Transitional Justice Policy Framework, when it addresses issues such as those which Kenyan faced, requires a whole range of measures. Compensation or reparations is just one of them. It requires first identification of truth. It requires accountability. It requires memorialization of the fact. And it may even require vetting and lustration, that is, removing of those who are in positions of authority, command, responsibility that allowed the travesty, the human rights violation, the tragedy to happen. So compensation is just one very small element. And I think I know enough about Kenyan citizenry and Kenyan civil society. They have been calling for full accountability for what happened to the young women and men of Kenya. All right. Balile, when you hear that these abductions are still happening, of course, we have Kiza Aaron in studio. He was one of the counsel for Kiza Besigye, who was abducted from Nairobi. 360 Climate Institute ni ukoretwo kinyitirira andu othe makiria mbeũ njithi gukorwo ikiyukia taranda ciao hamwe na kumahe mieke ya guthomera kothi iria ingimateithiriria hari kwirugamia thiini wa miturire yao. Nyiritana rikitio ni murugamiriri wa thukuru uyu Daniel Irogo hindi igogona ria kunyitirira family ya Murayas aria makoretwo mahurutire taranda yao ya wini thukuru-ini uyu no ria ukoragwo mwena wa Gatunguru Mathioya. Itora-ini ria Gatunguru gicigo-ini kia mbunge kia Mathioya kaunti-ini ya Murang'a nikuo turacemania na family ya the Murayas kuria ni mwana na ithe na aria makoretwo makiyukia taranda ciao cia wini magithomera thukuru-ini wa 360 Climate Institute kuria mamukirite matharaita ma wini. Murugamiriri munene wa thukuru uyu Daniel Irogo no rio retira gukorwo akihe arutwo mathomo matakuruta na ndururu na gutuika gituge kinene hari kurirukia taranda atari muthutukanio miaka ona kana kirugamo. Na nitukoretwo twempawite andu aingi otogwo waigwa more than 360 na twina true story cia andu aria mathiete na makona wira ni mararuta wira kuri andu gwa Kenya Power no mbere ya gutuika ni guteithika ni tondu andu aria tuteithagia ni andu makoretwo marucite hope. Irogo akiuga kuma mwaka wa 2023 thukuru uyu ukoretwo na makiria ya arutwo 300 aria mohigiriire thiini wa kothi cia moko hamwe na kurirukia taranda ciao. Iguru ri uguo andu aria othe tuteithagia tigari Muraya umuthi na sand wake ni tuteithĩtie muthuri ucio witagwo Hunja na ni tuteithĩtie andu angi muno na nitucokaga tukamateithia twarikia kumathomithia skill nitumateithagia uhoro wa smart farming. Murugamiriri wa thukuru uyu Hana Muriithi akiuga taranda ici ikoragwo ire gituge kinene hari kunyitirira mbeũ njithi hamwe na kwiyukiria kimuturire. Mwaka ucio urathirire twina uira ati toguthomithia arutwo aria mena marehota ona arutwo aria mena mawathe. So far we have upskilled 3 youths and we have another one in the making who will demonstrate to you now. In fact, the upcoming new generation, the Gen Zs, are able to do what artists do using AI, and we have a very good innovation in that, and we will upskill him in the next year. Family ya the Murayas na aria matugirwo makiuga taranda yao ni gucangarara thutha wa gukorwo matugitwo na macini cia wini kuona wagi wa macini ici ni undu urahotomagia guoka ni kurirukia taranda yao. Ndacemanirie na andu aingi andu maumite kundu gutiganite na maikorwo ni maranyonereria uria ona njira njega ningi makiria cia kuhura music tondu tariu ni ndamiui kuhura tagita no ni menyaga urahura githemba kiu niki ni ndathire gitaririo haha ni getho hurio uhura tondu migambo ibagitwo makona ati kwina mwana kana muiritu uhetwo kiheo angihota gukihuthira athomithio o mieke minini kana athomithio maundu manini ahote kwiyumiria na ahote guthie wira kwirutira wira wa uteithio wa muthenya o muthenya. Riu mbeũ njithi makiurio gukorwo makiyukiriria makiria hari taranda ciao kuona cikoragwo cire na uguni thiini wa miturire yao. Ngiribotera Inoro TV kuma Gatunguru Mathioya kaunti ya Murang'a, ritwa riakwa ni Victor Kinuthia.
Kothia perioperative dieta tongorio thunduri ni worigitani na unyitirire urigiti na kothia no honie na kothia health service support mahina hiwe no menyo wa orthopedic trauma medicine ucenjie miturire na kothia community health urehe ugaruruku na kothia community development wiyandikithia ori highway to future success. Korea gotare wetu Korea koribo watwekete kihonia thina witu tano gogetora ingetiare no hote kwa mukero nyamaro utweke skiza thini wa thimu yaku hihinya *811 *496 kana Inoro nĩ mũciĩ wa aini othe. Juja tunanichafua kaka digestiga nituthie ngamuonie wira wako makahinda ka miaka 8 riu gatinangia mathogora ma buroti goko topkea na nikio aikaria ingia goko Juja te buroti na top care twena mugunda turakwenderia Juja 695,000 goko just kaka good road tutureire mai ma boa hole tukakwenda 1000 only tucerera ruru ta Praza kana tuhurire thimu o riu 0708 000 999. wa Inoro TV ni tondu wa guthii na mbere na gutwarana na ithiru ni tuingirika ikoragwo na ndereti ya mishitu na muthenya wa umuthi ni tondu ciana ni ciukite korwo tukirora uria wita muciari ufati gukorwo kiaraniria na mwana waku na hihi undu maria afati gukorwo akifashirira muturire-ini na nigetha agikorwo agikura na njira ria agirire na ririkana no ukorwo kiraniria na ithwe kwitukira 2288 na kiuria giaku kana woni waku tutirihite ndereti itu na muthenya wa umuthi thini wa studio shitu turi na mutarani witu ugwitwo Nicholas Kahiu karibu sana thini wa studio shitu na no nyende hihi wambe kigeithie mwiroreri no ki to mwena wa Murang'a Thengi muno wa Mbui ni tondu wa kanya kau kangi mwathani atuhe Murang'a ni gukoretwo kuri kwega ndu gitago gitugu umuthi ni tukuhurukagia mwarimu muratangatha gikuria yake imuthugu na Murang'a ni kugite na thayo koguo we can't complain na kwira andu ma kunjira njo ndakinya uko ndimagaithie na tondu ni ndimerire ndi kuma thiko-ini macio ni ndiroka Inoro TV ni ndamageithia kuria guothe mari na andu ethi othe handu ya ruma ni uwe ni ngoro yakwa ipampaga andu ethi na muno makiria ndawa cia Murang'a South kuria hetwo igiririki wa kumatongoria ndamageithia muno na ndamera tuge na ndereti ino ya goro ni ngatho cia mwanya muno ni tondu na wagwitikira guka na haria gwenda twambiririe ni mwanya uriku koretwo ho wigi waranirie kana ndereti ya mwana na muciari mahinda-ini maya wa Mbui mwanya uria ogite hori he mundu umwe na niwe my counseling de he mundu umwe wari mugi muno
na maundu maria maingi andikite ni meciria matheri ni njigua ni ruga ira yemta na akiandika kiuga thini wa Proverb 22 verse 6 menyeria mwana njira iria agirirwo ni kugera gap iria iho ni kumenya. The second gap eso ithathatu inyue ciana na inyuere athikagirai aciari anyu mwe thiini wa Mwathani ni gukorwo gwika uguo niguo kwagiriire. Tutikiragia hau kianda hena demand ya aciari na inyuere endagai ciana cianyu. Those are two gaps iria iciarite ruo to this generation, to the parenting. Tondu riri wa boy kumenyeria mwana tiweterere mwana oke haria uri niwe uthie haria mwana ari na wathie haria mwana ari uguthie uikare ta age yake ufeel kiria aragerera ufeel kiria arenda na wona wa feel kiria arenda you have started to show love regardless of what he or she is going through. Na riri taru tungirora nguku ri tondu ndimitaga incubation stage ri tungirora nguku igiuka guturikia matumbi itigaga unguku wayo igatiga prestige ciayo igatiga pressures ciayo igoke kaharuruka ginya haria itumbi riri nigetha ihe itumbi riri a conducive environment for the right hatch. Na no yale ginya kuria for 21 days to make sure itumbi riri ni ria hatcho at the right time. Gap ira ndirona haha murerere-ini na muikaraniria wa muciari na mwana muciari ndarenda guthie haria mwana ari arenda mwana amukore haria ari we na mwana akuhiriria haria muciari uyu ari akambia kumuhe demands akambia kumuhe instructions akambia kumuhe authority koguo mwana uyu handu ha ma work together resist agatuika rebellious. Other than resist ri nitukoraga rimwe mwana ni araremwo ni kuhingukira muciari wita muciari ri ungikate gutigirira ati nima ni waikuruka ni wakinya haria mwana uciari no nake ni etikira gukuhingukira na ni mukuhota kwararia tondu ndigwiciria kwa hindi muciari ungiariria mwana no korwo mutira inyueri mutirahingukanira ngoro mwana uyu agikura wa boire muciari akwagwo ni gukura nake no mwana uyu ni adinairwo opportunity yo yawe gukorwo ho so akura na aciarithia effect twitaga paranoia effect in psychology koguo mwana uyu ri ni agatuika paranoid koguo urageria kuka kumuhe instructions already ena attitude ya ni murakarie he kindu akwendaga agikura attention yakwendaga agikura ndunamuhe ni kuri na attention akwendaga ginya breastfeeding ine ndunamuhe he na attention akwendaga riria gukurumaga ndunamuhe kuri na attention akwendaga riria aguthia haria play group ndunamuhe umutigeire society wa mutigira arutani wa mutigira airetu wa wira koguo ri arakura murakarie koguo riri oroka hari weri urakora mundu murakarie na yoka muhe maundu o mako murakaria agugukirira o muri o nyumba emwe mona no akirira muciari ona angikorwo mau mothe ni amuhete no akorwo ati ni aretigira ringi kuhingukira muciari araga kuhingukira muciari ahingukire ungi meaning there is no boarding tondu hindi ria muciari agutigaga ugima wake let me use that language agatiga nene wake agatiga prestige ciake agatiga position ciake aharuruke haria thi araharuka nigetha maboard ndaraharuka nigetha amu instruct araharuka magi
dogo na mathondeke urata. So before you invite this child to the second stage of inviting him for the light and longs, aba mwabe mugie na board, mwabe muhane wega, such that agithina yako feel na we ogithie ni uramu feel. No ni urakora today kwe mushiari okuga I don't care. Mwana da rigira tha iria agone gukoma mushiari agakoma ona atakwenda kumenya ati tondu mwana ni teenager. Don't care attitude na ke mwana the same way igakorwo reciprocated ati I don't care uria mushiari arenda njike neo ni ira affect mwana tondu mushiari we no athi na mbere na muturire. So we must come back now to our senses turania atiriri niki kiu tugutiga tugire ki tondu mwana uyu hindino urathie kwiwe gwi kindu arabatara umunengererie na niyo ndireta atiriri emotional safety. We oramuhe emotional safety na kyakuhe trust. No hindino wamwagira love mawigwi maria akuiguaga ni akwendaga mundu kuma validate. No ndirageria gwiciria atiriri mwana uyu noke ona reke tutie ndenda gukuruta hanini ha muciari uyu uri wira ndakoragwo na mathaa ma muciari no tukirora ciana thiko ici urakora mwana kuma rio munini mwana ucio ni arakura na uge muingi muno ginya gugikinya ati ni arakinya teenager maundu maria we woi kana maria we utoi mwana ucio utoi we mwana we ni aramenya mamenyo na atakinyite teenager. Twitaciarire tufatie gwika ate gutigirira ati ni turatwarana na mahinda maya tondu haha hena generation igire ngurani. Mwana ti gukura arakura ti kuhiga rohiga ati mbere ya mahinda make tondu ti kuga ati ena neurons nyingi makiria twari na cio tugikura. Ni boundaries clear boundaries cia kiria ako access ciagire. Hete itore boundaries wa set uroi mathukuru ukinyite wiritwo ni mitungire ya mai na muciari ni aragukakiritira ndagika icio cia kugira mutungi wa mai kianda na wa batie nduma ya igira uguthie social media ri ugikara TV neri uguthie kuri bad company ri so tikuga te ciana cihinda ri ni kuhiga irohiga makiria ithui tondu hau ni twatuma metie muno moneta mebere utikuhiga mohigite gutukira ni haria hagire clear boundaries yoria magirwo ni gwika at a certain age make access everything kogo information imenayo at fingertips titondo wa kuhiga gutukira ni boundaries twagire kumahe na kahitia ri ona gatirenda gukanio kababa na kamamu. So you are just there to watch akiura tondurenda kumuhitiria because you don't want to set boundaries. Kogo agikono ni ukwenda mwana uyu akure amamenyeretie njira iria ciagirire ni kugia na boundaries clear ones. No muthi uyu ri ni uguthie ukore ya couple akone ta kuria mura kwina hangover ile to hangover ndio egira higuru hau akoti hangover kuna makuiva urahangi hau ugetia muzinga waku na wa mundu waku aciana nacio gacitikia chips. Mwana ucio ri ni akuona ati he kindu kingi wahuthira nawe wa muhe waru nikigi gutuma age gwika research yake kingi wahuthira na bata wakio na wakihuthira niki ni ukahota kumwira tiga ndukahota kumwira tiga tono wagire go set clear boundaries kwi maundu nginya kuingira kwa aciari aitu da twakuire tariki mugiro fulani uraigwa nginya thithi wa thikutia murango wa bedroom ya muciari uraigwa nginya thithi wa wona nguo cia muciari ikihuro ikianekagwo na ni nguo iria njega tondu ni kwina boundaries cia setiwo. But what about today? Parents don't care. They don't care.
ni mairigurire ciana muno ona TV ni in fact ni arakenereria mwana aguruite TV ni kana akamuhe thimu athakage tutuni tu na karikagie kitchen course why to ti komaidia arama idi mwana ni komaidia arama idi iria ihe responsibility yake no we darama idi growth ya mwana we arama idi arekia oige ni ndugite ni nyuma wira ni ndahata nyumba ni ndeka no ndarenda gutwika answerable mwana we mweneri niki ata Ndero tutigitie ndagika ithatu na no nyende hi ukorwo gitwira atiriri uthie na mbere turi ta ciarire ni njira iriku ungihuthira gutigirira ati angikorwo murari na ka distance kauna mwana waku ni mwakorwo mugikuhaniriria na mugakorwo mukihingukanira ngoro njira no imwe an open active communication open active communication. An open active communication ne abiririo hari agwetire wa boy othie kirathi kiria mwana ari tumithako turi arathaka muthake nake muke mwambatanite koguo ni agakuhingukira ngoro ya kaundu karia aragerera utago strain na hindi arahinguka ngoro ri ni ukumudevelopera kindu kingi kiretwo the independent encourage independence gaira mwana ucio responsibility umuthi uyu ri ciana ni irekora itiraga responsibility nyumba kana mucii nikio igakorwo uguo koguo riria athire nginya cukuru na no aririkana hena effect gwetire haya dimetire paranoia kuhitirio athie thukuru ri agakora nake mwarimu hana muthigari koguo okuhitirio ringi athie kanitha ri na nikale nginya mena slogani sisi tumeacha church lakini hatujaacha God kwa nini aona kuhitirio nginya mutungatiri aona nginya kuhitirio ni muciari akaga na paranoia effect ateka paranoid koguo kiria areka ri ni kuonania marakara macio nikio raigwa kwina gucina cukuru nikio raigwa kwina unyui wa ndawa cia kulevya nikio raigwa kwina kwiita tondu maundu macio areka ti arenda kwiheria arenda kuheria urio murakaritie and in this paranoia effect ni iratuma ciana ici nyingi igie na mental health issue no gakora there is a disorder that is being developed by this paranoia effect which is called bipolar and bipolar is carrying two kind of attitudes mwana oyo ori mwana arakare na ori mwe no akene ona ori mwana hana oguri ta mutwarire a counselor ama therapy or a therapist nigetha ateithio kumenya atiriri hacira kau agerera ni kwinina renina ngatho cia mwanya muno mundu gwitore jina raja nkurikia turarikia na ndagika citu ni ciathira koguo no nyende ciugo cia mwisho na njira nguhi muno na sekondi ta 10 uguo ukiheanaga namba yaku ya thimu ciugo cia mwisho ni riri mwana uyu ri anyitirirwo ni stakeholder in fact when you are talking about a parent tutirario muciario wa muciarire ne turaria ginya murutani ne turaria ginya thirikari ne turaria ginya even the arms of government andu othe tuke haha nigetha tuhote kunyitira mwana uyu na kia play part yake tondu kindu kimwe kiratuma metie muno ni kuganwo Gen Z makona tario maki mama ukiyurathi ena part yake na ke muciari ena part yake ithuothe tuke hamwe we listen together turania tiriri njira iciri tugucihinga atia na ici ngiri tugucihingurira atia thank you muno ndakena muno muthikiriria ni tondu wa kahinda kau na kwatiuma kanene no ndramenya ni twaraniria ati we listen together na namba yako ya thimu ngienda kunyona ni 0701 16 961 367 0116 961 367 ngai amurathime muno tugiteithia ciana ici itwike kiria ngirigatu thengi muno na ngatho cia mwanya muno ni tondu wa gwitikira guka ni ndirona kuri na andu aingi muno makorwo magitwirorero mwene mama Queensley ari kuria mwena wa Kangemi ithe wa Mumbi ari kuria hura Nyeri na maratwira ni ndereti njega mundu gwitwo Colette Eunice nigetha maruga ni ndereti njega nigetha tukorwo tugiteithia ciana citu tukimenya kwina mauritu maingi maria macigumeire igukura na kuri aria othe makorwo magitwirorera
akauga nĩ ngatho mũno nĩ tondũ wa gũtwarana na ithuĩ kuma rĩrĩa twambĩrĩirie nginyagia rĩu cihandĩte thaa 4 na ndagĩka 3 ngakwĩra wĩ wa bata mũno mũtaũrĩte na njĩra ya ciĩko auma Liz wa Ngari na niĩ njĩtagwo Wambui wa Macharia ngĩkwendithĩria ũtukũ mwega wĩ wa bata. Mtu yangu, umesikia? Cheza imehama. Na saa hii kodi ya kushinda ni *779#. Smartphone, airtime, bundle, si lazima. Bado unaweza kucheza na kushinda. Dial *779# sasa, select option 2 na game ianze. Ukicheza sport, AI ya cheza inakufanyia analysis. Wewe una focus tu na kushinda. Na marubani pia wanafly kwa kandege game wakishinda in seconds bila bundles. Wini yako iko one dial away. Changamka, dial *779# sasa. Cheza, kuwa mjanja. Cheza smart. Gambling is addictive. Not for persons under the age of 18. Wetikie kanorege goko ni mawega na nokuo tukwendegeria brot iria cie Nairobi haha nginyite ni Kamuru na turakwenderia na 1.1 million cash. Eno ni Winners Gardens phase 4 na no ndagika 5 tu kuma Kagundo Road goko kwena mae thitima macukuru na neighbors. Wira witu muneto igire ni gugwethera migunda ria ina mabataro maria binadamu akoragwo akienda. Riu twina broti cia kuma 200,000 ciringi 500,000. Migunda itu yothe no ugure no roke gwaka. Na Mr. Jengari migunda eno ri ina title o proti na title o proti na title eni Hore thimo 0798 555 444